Swastiastu. Mari silahkan duduk, Bu. Ye, Bu Ketut ajak Bu Erna, ada setumben Riki, renten api Riki nih. Riki yang ada menerna, jadi konsul kecantikan kecap Bu Tati. Sampun api Bu Erna, ada yang bisa bantu? Bu Tati, tiang dot saja nawang niki. Engken carane apang kulit tiangnya halus mulus Bu Tati. Pang cara kapas. Engken niki carane. Niki harus rajin-rajin melakukan perawatan Me Erna. Sawireh kulit niki sampun wasta kulit tua, benda nika kangen krim malam, sareng krim pagi. Napi ada anak itu Bu Tati, ujang tiang oren ngajang es krim lemah petang. Tiang nak ngalih jegek, ujang tiang oren ngalih es krim. Weh menerna sing ya es krim orangnya nar lemah pedang ya. Nah orang nganggo krim kecantikan poles di mua menerna. Ye, patut sekali penjelasan Bu Ketut nika Bu Erna. Bu Erna boleh nika krim pagi, niki krim pagi ya, angin semengan, pang menghindari sinar matahari nika pasien pun yang mau ajak pang sing kusam. Kenten nge, tiang nak blog saja masalah kecantikan Bu Tati. Niki wenten krim malam Bu Erna, gunanya nika untuk mencerahkan, pang lembab kulit, pang mengangkat sel-sel kulit mati, nika pang lebih muda nah kulit nika nge. Kepidan nika ngena hasilnya Bu Tati. Tergantung nika Bu Ketut rajinnya perawatan dan rajinnya ngangen krim nika Bu. Itu kone menerna, Bang ngerti kan kejelas Bu Tati Nge, tiang sampun ngerti Bu Tati. Apang tiang jegek, kurnan tiangnya apang betah Pak, teken tiang, apang bising sedap sedet di rirunge. Lantas Bu Erna ajak Bu Ketut ajak menek ke ruang perawatan. Silakan. Mi, liu saja nih dia ada alat menerna, alat nak kalau operasi kan Bu. Ini sajan tut, nak kemudian nih tut. Niki sampun alat-alat kecantikan nika untuk perawatan wajah nika Bu Erna sareng Bu Ketut. Oke, entar Bu Tati. Nge. Ngiring Me Erna lang makin perawatan. Adi cara nak beli kilo bulan Bu Ketut. Ye, tiang kena beli ngabadi tiap hari kan tiang nasi. Apa mau jegek, mulus lan cantik, meriki perawat ke klinik Bidadari, Jalan Majapahit, Blakio, pasti top chair lan jegek.